الحمد لله الذي أمتن على عباده المؤمنين فبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فأتم به النعمة وهدانا إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونوره الذي يهدي به من يشاء من خلقه ورحمته إلى الناس كافة. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وبعد. روني سو كما بني إسرائيل وكوتعبشي وهتواتلهم لهن هاو هنو فلسطين وجالوت يروحن للجيش لهاه داود عليه السلام قبيلي جالوت هم هافو لداود عليه السلام قل نيجانا ما بني إسرائيل رانزبالا وتنسو هنزم تمي داود عليه السلام ومانزها محبة يدمنو وصل درجة كتوكرات يكم فومي واو يوارومي أسبابو جتهد يفانيا يو جالوت نون رهاه هايزم تمي داود عليه السلام. Allah subhanahu wa ta'ala hamnika ilmu na hikma hamjalake nabii Allah na mungoni mazo sifa za hahe dokaya akana zingozi fubi harudi hakana matso ya ble harudi akana puzi chashi harumwe zingoza hahe akamwinjo wa ufanya ibada akana mumtaharif. Mtume sallallahu alaihi wasallam azoni saukaya ahabbu alqiyamu ila Allah qiyamu Daud kana yanamu nisfu al-layl wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawonisa ukaya qiyamul layli bikawa Allah subhanahu wa ta'ala yoyanza ya qiyamul layli ya Mtume Daud alayhi salam adulale nusahe masihu yenusi hayo juha yasali hatosi kuhisha wotasi ifanya istighfar wal Mola azza wa jalla. Mtume Daud alayhi salam hayrewa zabura hizo Allah subhanahu wa ta'ala amjalia ukaya akana sauti ngufu kare za usome zabura. Allah subhanahu wa ta'ala ndamruzuka jijema kabati mdu ya ruzuku wa jijema la usoma zabura hama Mtume Daud alayhi salam ni ahli ya hahe. Mtume Daud alayhi salam ikaha juhabo tasi nguroho bahi hakadosome zabura bahi ka Mtume Daud alayhi salam anisa some zabura bahi hazale jilaha haju zenuni zikahumjilia bala mabahari wekado aliyo zebue mabiho ya hayo hazonti pia zikojumwahe zidoshilia bo Mtume Daud alayhi salam asoma zabura bal zenuni uhanza al-Mola azza wa jalla zikaweshele ya zabura wazima na Mtume Daud alayhi salam bal hata ya milima ikaweshelea ya zabura Mtume Daud alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala hamushiza zitasbihi za he milima hazonti pia na hamushiza zitasbihi za he ezanuni nezinyama zilobande jumati hazonti pia. Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu والطير وألنا له الحديد. Allah subhanahu wa ta'ala akawonisa yaukaya hanika Mtume Daud alayhi salam wokofu au njemazinji mungoni mwizo lukaha jala ukaya ya milima na zonuni zika usoma bazimanae ya zabura mungoni mwasiku Mtume sallallahu alayhi wasallam haishia Aba Musa al-Ash'ari akausoma Qur'an hajijema. Mtume sallallahu alayhi wasallam mubashia sauti njema hii amba ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Ya Aba Musa al-Ash'ari hakika hunikiwa firimbi mongoni mwaza firimbi za Mtume Daud alayhi salam hakika hunikuwa sauti mongoni mwaza sauti za Mtume Daud alayhi salam ni ali ya hahe dalili ya woni saka sauti Aba Musa al-Ash'ari yo sauti njema kiasi utosha hata ikasababa kama Mtume sallallahu alayhi wasallam haathiriha hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala hardiha mjali ukaya yamdu mwenzamvu haizo Allah subhanahu wa ta'ala yamnikaza mvuzila hardazi dunza muujiza hindi kajalia yazuma zisungu haziremba voa juu ya ukaya yoja uzirenga hazibere afanye hizo baikali anzao. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Daud واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.
Allah subhanahu wa ta'ala kambareshele mruma wahahe nando ina billahi Daud luibekao Allah subhanahu wa ta'ala hambamvuze ndamno ngebo yamnikaze mvu hazurumia harmanu za ujinga la bali hazurumia fi sabilillah harmaze njia za khairi. Mtume Daud alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala hamjialia ukaharengezo mazila akaufanya nguo za wanankodo mtu yafanya nguo ya wanankodo handani shakamda jihifadhi mbasiri mali mzinga ni adui. Mtume Daud alayhi salam akarudia rengezo matena ifanya mitarimbo mibaya hau mafuba na haina kalite bekango anzao wairumie ikamu ya hahe za maizo akauhuza yahunda mapesa banda bala yenda hula shaula shema eje kansi hila kajamangu kansi tosole tufanya istighfar bas shaha amini ukange bidi afanye hazi yahunde mbahindu ya halali yale yatileo mwananya hadomlisa haizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam haonisaka eshaula shenza baraka au malenza baraka dira bweke mwanadamu hatabiha hayatumuae ani'mal sabiqati wa qaddir fi sard wa amalu salihan inni bima ta'maluna basir. Allah subhanahu wa ta'ala hamamba ukaya yafanye nguo za nkodo baika afanya nguo za nkodo hizo ufanye msumari na ile jairumia harimaze nguo zila bai yavime yazivimo za msumara jikorumia harimwa nguo ya nkodo ila umsumari utikemle wala utikemtiti wala utikemtala sha ujezi vimo za nguo ila haujezi vimo ashila ishombo beka danza shisana aishe ila pia ani mbeka Allah subhanahu wa ta'ala hamnika yeli yajifaidishe yarudi yafaidisha wa umma wahahe وعلمناه صنع لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الله سبحانه وتعالى كو رنغز أمة وآية وكاية لسمشا متوم داود عليه السلام علم يوفنيا nguo za nkodo ni elimu mjihifadhi ni maadui kanga mwanao haizo enga mjonishukuria neema bakatumnikaniyo haizo. Mtume Daud alayhi salam adufunga usiku wantu hadunga bale yefungua akamunja ufunga tumu akamunji wa ujua masi yaabudia al-Maula azza wa jalla akamunja ufanya istighfar zila pia zikasababu yakaya Allah subhanahu wa ta'ala hamwasilisha daraja haju na doka hamnika ufaume. Mtume Daud alayhi salam horiyo Allah subhanahu wa ta'ala hamnika hikma hamnika ilmu yinjikia sautosha anriha adoka nsoda honi haya botasi wazimanu wando hawansi pia yeshilia ena mnabekada juko hukumu wanadamu akau uhukumu hawa adilifu ngoni mausiku wakawandu waili wajilia Mtume Daud alayhi salam wandu hawansi pia wakanzungwa shili yao mahakama yala mzima hamba ukaya sikana mnambe weyhani boheza mfu haizu bumfame watu rehukumu ando biule ni haki anda amina bohem nambe haunda ya rangi mnambe hangu zamfu wakatula Mtume Daud alayhi salam kaja jaujibu azabari henri tukale suala limshindi kaja kauhanza ya hukumu wetinakaha unru amri na Allah subhanahu wa ta'ala yila jauadilisha wanadamu haukweli. Mtume Daud alayhi salam amba yawe mahkama karanawi amba leo shamaudu insha Allah ngamjimjibuni Allah subhanahu wa ta'ala hamwera wahya mambukaya yauwe olawekao doujidaika habuhem nambe zamfu ijentu abili. Mtume Daud alayhi salam hakanti hotengweni wandu wa mzingiza hawanti pia mahakama ya bula. Mtume Daud alayhi salam ambia wala mdubeka kujidaika habuhem nambe zamfu kaya Allah subhanahu wa ta'ala na amrisha ni hupo shaitaufe andunga hindu wafanya hata Allah subhanahu wa ta'ala nambaka ula waufe wandu wala hawanti pia washangaya anamnaje Daud alayhi salam yambao kaya mruola beka dabuhem nambe ula wayafe na ngujidaika ula habuhem nambe zamfu ngujisikinio na ulaba amba wallahi alazim mnambe woi wahangu na mitibu haya zamfu bana bala bandu sura bena mnaila wandu wala hawanti pia washangaya sha ula mdubeka hajidaika habuhem nambe bia juhunda ukaya kabati mpuho barini izo yafanya ngajuka ujulihaniha hajihundu wae hazamba zila za tatsaya wanadamu watozijua hamba ukaya ya Daud dokabanu mbabahem na jana wewe kahanibuhem nambe wahangu woi mimi dem na mwaya hafa wakatula wanda kabala hanti pia kaushe mahakama amba Allahu akbar hakika Daud alayhi salam kadhulumu hata mwanadamu ni haki ya hahe. Daud alayhi salam haamrisha na jeshi la hahe uka ya ulawa yafe dodizo haplasha hito hafu. Mtume Daud alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala harengezo ufome wa hahe hakahuru mandro وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. ngoni mausiku mtume Daud alayhi salam kantoda honi hahe waruho wanruwaili washile upando wahele daho la mtume Daud alayhi salam wajivurizo dahoni. mtume Daud alayhi salam hashangaya bona ndo wale waili wajivuriza watubira bo mwango juu ndo wale waili wambia mtume Daud alayhi salam utikane uhara inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa li na'jatun wahida فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ambe mwana moi ngena magonzi haongena buzi mungo shenda na shenda na mimi ngamina mna buzi mzima hamna gonzi mzima hajaribu mna gonzi mzima wahangu zamvu naye mhodari wa urongoa rahanami haizo hanidhulumu hanibohe mnambuzi wahangu. mtume Daud alayhi salam emaraila gajatulia yalinda wahi wasiha shahafanya fijo watoshia karulangana mnambuzi mzima ola bange na mbuzi mongo shina na shenda hada jambo hala mzima ola afanya fijo mbaka yabo woi mwana nyoe haudhulumu. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. wakatula mtume Daud alayhi salam washia ola yashitaki namna ila la suala wekado haluzisa mtume Daud alayhi salam kajamiza yashile wabili iraiya hahe habeze hafanya fijo ambaka yawe mwana nyoho wai haudhulumu wanadamu sukalenga dhulumia nao wetina haki badi wala wekao wana imani warol maula azza wa jalla wao subiri wanikana zi haki za hao enamna wekao ndio Allah subhanahu wa ta'ala aloradhi wa mtume Daud alayhi salam yafanya fijo namna ila ya hukumu Allah subhanahu wa ta'ala mabakaya sijabu Daud alayhi salam ukosa ambaka ya Daud ulumtihani bekao Allah subhanahu wa ta'ala akanza ufanyiseo ya hangalie ya ukaengo junajihi hakuna unajihi shahurasibu ujanajihi wa Daud alayhi salam wanruwaili wala bekao duwashilo upando wenda wakauzisa mtume Daud alayhi salam wala ti wanadamu shala malaika maili ukawajivurizo dahoni wajabirillah mwango nili ndo afanisa mtume Daud alayhi salam mtihani amri ya Allah subhanahu wa ta'ala baada wa Daud alayhi salam yajaza habari zila ya Allah subhanahu wa ta'ala akamfanyisa mtihani hasisijidani hata maghfira nili Allah subhanahu wa ta'ala yamghfirlie lidhambi lillah laduka hafanya fijo hahukumu hafijo batinaka hashilie yamraji fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. asisujidani hauomba Allah subhanahu wa ta'ala yamghfirlie madhambi hahe akajumaulila na utaha tauba na ile Allah subhanahu wa ta'ala yamsamihi nile dhambi wakadalirenda faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna maab. Allah subhanahu wa ta'ala haghfirlia mtume Daud alayhi salam na mtume Daud alayhi salam gena makazi mema mauduti ya kiyama. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah subhanahu wa ta'ala kausia mtume Daud alayhi salam mabakaya Daud hukumu wanadamu harimashe vandeshanti shinu hawadilifu haukatu hujala ukawe nabii wa hangu hukumu wanadamu hawadilifu wala utidunge hawa nafsi ya hao
haizo wa mtume Daudi alayhi salam yajoka hankwa ilmu nyitukufu enda mno na doka Allah subhanahu wa ta'ala amjalia kahelewa za tasbih za milima na zanuni ardani ka ufaume na ukaya hamnika hikma yakoshinda hukumu wanadamu hawaadilifu mwana haya tena yarithu fameula hazo wanuwaili wakaujisema anza al-Maula azza wa jalla washukuria Allah subhanahu wa ta'ala walaqad atayna Dauda wa Sulaymana ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Mtume Daud alayhi salam ni mwanaha Ismail wajisema manza kuhimidia al-Maula azza wa jalla haini mubekada Allah subhanahu wa ta'ala hawanikayo yarudia wasungua yaka ukairi raha wanubeka wanda wa amini wazama wakadu wakawishi wakawandu wenjo wanda wa amini shatungwa Daud na Sulaimana yaka yawanikeza ilmu zinu nufaume haizo mongoni mausiku kamrubeka njio dahoni Mtume Daud alayhi salam mdumsho Mtume Daud alayhi salam waone mdola njia wetina idhini ambaka ewe ndovi wanjo dahoni hunu wetina idhini ya Mtume Daud alayhi salam ge Daud alayhi salam hazijua wakabali hujoda honi hunu bai hujona za juhurenda kaya juhuba nafasi Mtume Daud alayhi salam adoka na ngoma kiasa utosha banu ngoma shini sheo haizo Mtume Daud alayhi salam baada mnamuda umdumshe wa haya ndio hadisi ne bwana ola Mtume Daud alayhi salam hende hanjoda honi ba hata jonjoda honi ona mdola imatoheveriala ya hivu yasungwa mankudu amba wendo ando bioni karuhusa njoda honi hangu wakati ule mdola hamjibu amba mimi demdu wekao mikadoli na mdani keruhusa njoda honi hahe demdu wekao mikaka muhara nuwafaume midemdu wekao mikaka muhara na haina mdu haruma shemani shati shinu bali muka muhara na mdu mzima basi Allah subhanahu wa ta'ala Mtume Daud alayhi salam amba idhan abu malakul maut wewe Azrail mdola mabaka denamna hiyo mimi Azrail midem ngaze roho wakati ule Mtume Daud alayhi salam amba marhaba bil maut akafurahani hufa azabari hindi Mtume Daud alayhi salam atujoka furahani hufa naye hafanya ndomo njema hokana muhahe akajuma uswali ya masihu na ufanya istighfar ombo mtana na usaidie mafukara na maskini ufame wahahe haurumie namna lazimu Mtume sallallahu alayhi wasallam akaurisomesha kwa wanadamu ka duniani ukihama mjeni urengo hayati wa hao wadali hufa hao urenge si haya hao wadali unono hao azo Mtume Daud alayhi salam hada aliyazinu hazonti pia Mtume Daud alayhi salam katulande halala malakul maut hamdanga roho hafu ijo wakati imadziho ya Mtume Daud alayhi salam yakafanywa baada bala ya hafa mwana hae Sulaiman alayhi salam diarithi ufaume omba bahahe na Mtume Sulaiman alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala amnikafahamu yaelewe eze lugha za hizo nini hazonti pia tungula kawali kajinjikia sautosha mawali mungomine wakaujulani harimashi pande shanti waja harime madziho ya Mtume Daud alayhi salam lejwali kali wala mawali mungomine wala waonale jotolila na damu watabi hao wanaoambia mwana haya Sulaiman ambaye Sulaiman rujule shawiri ile jotolinu amrisha zanuni zijebo juu zirifinihe Mtume Sulaiman alayhi salam hapara zanuni hazonti pia harme janaza ya mbaba hahe zanuni zila zijabo juu zibwe mabiho ya hazonti pia zitamvuli Allahu akbar wardi wazidi joto wakati ula warnambe Sulaiman alayhi salam akabadi ngabo joto kiasa utosha amrisha zanuni zibuana mabanza nili wajamba unjamba hawa wakati ula zanuni zibuana mabanza ardi tena zidisema biho zanuni zishia ya amri ya Sulaiman alayhi salam zibuana mabanza banda balaza sub reme mabiho wanja upepo Allahu akbar wanja hawa njema Mtume Daud alayhi salam hadzi wao amani na usalama hawasuli mfame wahe Allahumma anfa'na bima 'allamtana اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.